У межах акции «Наши дети» депутаты наведали гомельский специализованный дзіцячы сад номер 3. С собой народные выбранники привезли новое развивающее абсталяванне. Подарунок установе, якую наведваюць 39 дзяцей с парушением зроку, набылі на асабістыя сродкі депутатов областного совета. Очень приятно, что в преддверии Нового года, в такой вот предновогодней суете мы не забываем о главном, о наших детях. И акция «Наши дети» в очередной раз доказала нам, что в мире есть много отзывчивых, щедрых и по-настоящему добрых людей. Тэхнічнае абсталяванне дапаможа зрабіць карэкцыйныя заняткі для малышоў не толькі карыснымі, але і больш цікавымі. Акрамя выхавальніка і настаўніка-дэфектолага, з дзецьмі тут працуюць урач, афтальмолаг і медсестра. У адказ на ўвагу маленькія выхаванцы парадавалі гасцей вершамі і ўручылі ім навагоднія цацкі, якія распісалі сваімі рукамі.